lah. Mengganti kabeh. Mas Ya, Mak. suwe amat sih, nek bisa ngiburi kon nek. Lagi tikolan, Mak. Orang kedemen. Ih, dia demenan terserah nih. Wah. Ganja batur-batur paling nyelok jomblo bae serang kon. Ya, senyum Mak. Orang kita make ning dedalan ki, wake wong dagang duren. Mungkin, Mak. Yo berarti kakak siji mukul kita. Siap. Tapi sing asli geblugan. Siap, Ada kakek siji bae, Siap, Mak. bukan asli niku mas kita nih. Siap. 86. Suasa kan suwe amat kan kon berarti duren siji doang di orang ele luwe. Mak. Wih, Alhamdulillah ke, oleh ke. Kalian tak gawa pedagangnya, kalian ku telu-telune anda bener milih durian gablugan pula. Kau pilih ke mamung lah. coba kian ke lang. Iya, siap. Bener ora asli gabungan kene. Asli cuma juragan kok, masih ana lemah ya kok, karen rigel ya kok. Nah, ikon makan akan digosok akan lemah gitu. Ora asli ki. Alah, itu mau bohong juragan kes ngasih mau itu mau lemah ke masih lemah sengketa. Iya, Bener bener begini. begini. Itu lang kegodong itu. Masih ada godong mau nih kecapangnya kan bentuk huruf G berhubung regel si motor jadi mungkin. Nih, lah ngeculik kan bangun mah. Asli kan lemes amat dagangnya. Lagi kurang sehat pulangnya. Lah kan durane bener ora. Sumpah mah asli. Buktinya aku anjir masih keliling makanan kian. Bikin mah. Ke bukti nih mak ke. Allahu Akbar.